re eme jaana go tswala ditsela yana ga se thato ya rona re utlwile botlhoko thata since re starta 2025 motlakase o seo motlakase ga o le leng ke gore re senyegetse mo go leng le ba Eskom batla ba re ra jaana ba tsamaya nna ebile ke na le bothata jo botona go nna motlakase o nkgale mo tlung ha ke bua yana dintlo tse pedi go bapa le nna di setse di shele re kopa thuso ke so gore hela ha ba ka re thusa re ka tlhole re dira sepe se se busula ke le moagi wa Lomanyaneng le rona re na le bothata ba motlakase ko lapeng motlakase ga o bona le mo boxong go tloga bo di 23 go fitlha ka bo di 21 kwa go ne go le dimi mo tlung jaanong e rilela after di 31 go tloga ka di 1 go fitlha gampieno ga rena motlakase go tlhelele ko ranong ke matsapa like re senyegetswe ke dishabo gore ke tshenyo hela gore ke di cost hela tse mo godimo ga di cost ra spenda because ha rena motlakase re batla attention ya bone cause ha re ya ko Eskom re kopa thuso ya bone ga ba re thuse yaanong ha re tswala tsela yana ke gone batlang le mapodisa yaanong ha re ba latella in a comment ga ba re utlwe ba re fa di reference mo godimo ga di reference ba re bolela gore ba tla re thusa ga go tle gore ba re thuse sa le re eme go fitlha jaanong that's why re leng ha gampieno ke selola sa gona seo re ba latetse ba tlile ba Eskom ntse re ba Eskom re tsamaya le mona ka moraga dikoloi o mongwe o re boletse straight gore ene ga a thusi batho individually o bua mo gating ko go nna ke na le bothata jwa motlakase o nkga mo tlung ke tshaba le go laita gona ke digile di main switch gotlhe re tshaba gone go senyegelwa go kana re senyegetse ba gaetso re tsentsebe le nna ke a gatisa mo sentse ba se bua gore motlakase o tsamile last mo jareng e fitileng ka di 24 tsa December so no yana ga ba bona no yana ka moso re tsoga ga go tswela go bone ano so a ritsa a ga go tswela hela o ga go tswela ka ntlo ka go no yana di shabo hadio motho ha re ka se shabo re ka mo pitseng Agnes Bagalele.